Guraire. No, Guraire. Yes. He's actually a politician in his foundational stages, and he's not happy. Niaji on very wrong footing. Gataru akira kofofana. Yes. Gatadhiete kora yu. Yes. You see. Kwa rogorwa kwa ori. Ni kurasa aguragwo as a elective post. Niyo na mihiriga kwe mihiriga saguranaga. Yes, which is democracy. Okay, watongoria ria megete-ini riu ni maninite ihinda riria riheanirwo. Yes. Kwoguo kamiti ni igucokanirire bange muthenya wa gugathurana. Yes. Na ria no menda ko invoke githurano kia na ihenya ri. Ni makona dirty politics makauga atiriri. Bagathiira uria tutongoragio na ndonaga wega thiku. Nyarathia tete ki na maitho ni marora nyarathia tumumite ni turabatara mutongoria ki mutongoria ungi. And somehow those undertones always result in an election. Inage guposi githurano kia na ihenya ri. Yes. Kungigia na accusation of impropriety. Yes. Ni gwitio githurano. Or just a small streak, or the slightest hint of immorality. Murdersio ni kureku. So, those kind of circumstances, naraki onaweri, atajitosa wapi? Kwenye ulingo wa kisiasa. Kwenye siasa, that's the basic foundation for politics. They start there, rogo. Oku na ilifugoti koro mihiriga naki. Local politics ya jagiri at a higher level. Oku no ikudi. Yes. Bangurairi. Niwe koro to kwenda campaign. Niwe oti kitare campaign. Ona cia kanitha. Yes. Wabera ni arekereirie andu matahae mae gwake muno. Just wooing them. Tondu gwake ni kule mae ma muthereki. Okere kule ma faifu. Yes. Na kwe njira hingite ya guthie kianda ni ahingurite. Iri njira ya ku voters. Albeit temporarily. Yes. Riu ni ageria ku andu athondeke image ke yake. Yes. No ni akwetwo na heavy competition from a rival wa murimo ucio ungi. Aria muhiriga ukinyetie ke footprint. Riu ni akwetwo en a very heavy rival. Na mundu ni wekere ni mundu wa andu. Tondu wa Guraire nake ni akiragwo ni etengaga muno. Ni acukagwo. Yes. Na kwira kwa jona ni munyui no atuma na akanyuira nyumba. Na mundu cio riria atuire gwaka njo Nairobi. Ndiateithirio na mundu no mwe. Mundu ucio ni mwega kiugo yake. Yake tu na nyamu ici cia irigaga bara Nairobi ni muici. Wake kwa nguku murango ni uko wandikitwo wega lipa hapa ibati riu arutirika. Kwenginya garbage beans cia kanjo. Ni ari ifufa ria giko. Ria City Commission. So the time Nairobi was a commission. Yes. The Guadiso was funny. Guraire has come up with a tactic that some politicians in the New World Order maemployari kuhegesha le ukura. Yes. Kuhegesha ikia kura. Yes. That is very common in politics. Very moni ukoraga riri. Heka mundu uhadaga. Ugaga plant literally. Yes. Wakira we. Ndendo rugame. Iye kutiriga inie na kiogora. Ucio rani urajimba. Na ni wikaine ku rugongo rwakwa. Ndendo rugame. Uharaganie kura cia mundu riku. No concentrate campaign ciaku hau. Hau ni guikia kiria gugo. Ni guikia kiria ndiraguikia. Ni gukunjurire tano. Na gumagarie na bankroll campaign yaku. Yes, ni gukuna indo. We kirio ri kagari. Huraga mundu riku.
rumia mundu ucio ku bio point iria ci hori ni ugiciui mundu ucio ni wa mahumeri rugongo ruru kwa jondu ucio wa mahure kio tambe pio ucio tamba na eko wina anake muta asocio mendia ujire mendaga ki mapanga gwatia ngupange. And the plan seemed to be working. So he picked up a young man called Mwaniki. Aramu ikaido. Aramu kura. Yeah, that Mwaniki had to get very popular. Gogo udu akiogora. Had to get very popular. Yes. Nake agura eri. Toro hera horira ke. Modo. Akera awakinewe. Wira nili. Nini ndara ira siasa sia nyanja. Muhuri wa mushiri nini ndamuvangira iye waira ona ngumba kiruga mari no ndimwikire campaign ona me akingorire nada nika harari ucio no ana Nairobi tene kuraye kinya ru muthenya wake Bagethurano. The D-Day. Yes. Apparently, Mwanekire was supposed to go all the way to the ballot. Because haragania kura ciao. Cia opponent wa Wangurai. Cia Kiogora. Na Kurai uko campaign. The what do you call this? Gethurano. Wikia gushuka ke. Gushuka miti. Yes. Erage chuko vega. Tukiogoras this May. Dana sida gethurano keu. Yes. His chief opponent today. Dana sida. Dana sida no. Mwaneki. Sponsored candidate. By one candidate. The sponsored. Interesting. Oriokora wale esi etawati ama ekithagia ithurano. The returning officer. Yes. Rakiwa kwihita ria mbere guku nitugutongorio ni mundu munini. Githurano twaugire ni gia kihoto na waragania. Matuko maya tureti maria makuyandu. Matuko maumadu mane twekire atia nitaumbire ciatarwa mwĩroreire ane gucitangatha uria woka ewa gatatu tondu kuma andu batatu tiongi ni Manwa wa Ngurai ena kura 14 wakeri nake ni muthuriti Yudi Asikiogora nake agia 22 nake oria waiyuki utongoria wa itena ria miaka eno ingi neguka tiongi ni Mwaniki na kura 50 nena na ruhi mano ari araithire ukuhundu wingi Mwaniki aramura atiri tugetikire kwihitithio. Yes. No gwa setiro muthenya wake wa kwihitithio wa sweari oe matamu ahero wiyeherie tondu gitu ti uro twariti. Yes, ni twacirite. Yes. Na mundu ni turaguithirie muthenya wa kwihitithio Mano areyukithia nigetha aigue candidate wake agi step down. Yes. Araiguire nie Justus Mwaniki ndeta rego tugatira muhere hoyo na mainya maria mothe hetwo ni muingi uyu ngiuthira kihoto na waragania mwathani undongorie Mano ni araugire riu ni aretha murogi wa goro. I deal with the new chair. Very expensive sorcerer. Tondu wa mbere Mwaniki kindu kia mbere arekire ri ni kuhingorithia njira iyo Manwa ambite kuhinga riu hingurwo permanently. Aragaruruka mumo sponsi
Mwana ne amenye siasa ri. MOUs don't work. A horrible, useless document. Nyanya na 38.